Your initial deposit in Papacho, you see 10,000 Ghana cedis. That's for the initial deposit, 10,000 Ghana cedis. And no now be here. Now you do this and you be no. Then you pay the balance of 10,000 Ghana cedis. Now what you need to find. Portia Asare. Enya Portia. Portia, I better Portia ya to the bottom ni. E better na Portia ya kromfo to the bottom ni. E better na Portia wa ya san, wa ya barawo, wa ya julo Portia Asare nya sada. Portia Asare. Bra, sister, asemi ni hu da se hu yiransie. Portia. The woman who never lost in town. The woman who have dignity. Portia so la jiji musika. Enye Portia. Obi name is only Portia. Obi di bibi hu dance e kire Portia. Na Portia jidi ye. Ene mi se ebu akantam Portia so. Na Portia de, to be honest. Ebe na Portia jiji musika sa. Portia ukunu na. Portia sa ukunu na ama wani megu asasa no. Yeah, Emma. Mema wakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Say we your first time abomodia. Subscribe. Mia notification is so send anytime bia ye di video betum no. So sabekan when ye bia share. Ushejia comment fa ho. Chire wadwen efa video no ho abusia like a video no like le share mo bia so enya bi nhwe me da si bebre. Abusia video bi eba out na eye Portia Asare Ghanaian female actor abusia chese wa acti wo Ghana movies mu bebre Ghana han mo bia ye den enim Portia Asare na abusia video no mu no na Portia Asare odi ekuo bi animu a sa ekuo no omopa visa ema Ghana fo etu kwan ekọ Canada ekotena ho eye adwuma ho na video no mu no Portia Asare se wo ba initial payment no ubetua 10,000 Ghana cedis ye 100 million old currency na so omoje visa no maw eje work permit bibia ka mawa na wasan tua 10,000 ama na ye 20,000 Ghana cedis na so free Ghana hano ekodu Canada hono mo a o say okodu hono mo a na afei the rest of the money no ma spread the idea amount for a year na no kra no ubesha ase atua se skana na chese wonya adwuma wo ye no ahya ase eden etua skano na chese wutumu se busua deal no eye cool deal na no na busua eho akoba asem se sika bebreba ekuo na Portia Asare di omanim omogigi amanfo sika bebrebe a omogigi ye no abusua sakuo no sese yenhu omwo be bia ebiem Portia Asare nso yenhu no be bia ebiem na chese omo a omukotu sika se ompeso omutu kwan no omunyina omusika eden ahye na no na abusua eye ma Linda no nso obesi wo UK odina no aide atumbi ma Linda said Portia Asare a onimu no de ontumi nyesa osi Portia Asare ontumi nyesa Portia Asare ontumi nya azaa no say bia sakuo na oye den okodi wo manimu no wanye ni investigation ye wanhwehwe wo mumu wanhwehwe chese omunsem mu ye na osori ya no ye den okodi wo manimu no say Portia Asare onimu no say oye graduate no nanka also ye de ordinary to form investigate ye and some wa eden wakodi sakuo nanim nti wo say Portia Asare bia chese a sign ana eden atuno na emum nyese Portia Asare onimu no obekwa akoye de akozan Ghana forsa no say se sanso na tia ene
One share na Portia Asare obedem. Osu obedem. Ose Portia Asare chese oyo ba utumu se na nia ede ati ye na niti ye nso ache. Ono no o ati movie a abusua otimi bobikini efe be ma no chege abusua ma Linda se Portia Asare ontumi nyesa na sanso na tie de ne wan hwe ya Portia Asare obedem abusua mumie hwe video na Portia Asare one amanfo a omopeso omutu kwan kasa no se no si chechire mu no mumie kotie no ne ewia near the Linda Diana de Asos, Mummy and Koshe. Your initial deposit in Pamacho, you see 10,000 Ghana cedis. That's for the initial deposit, 10,000 Ghana cedis. And no now betia, Naya Jo Visa Naya Bibia Mawe. Then you pay the balance of 10,000 Ghana cedis. Na wontumi to pine. And what to pine now, what Papa drew Canada about so no. Nasika bebre na aka we chire no. Ya spread it over 12 months, which is 1 whole year. Ah, we bet you sika no nkakra. Enu polo after say, wa share adwuma ase a wo ye adwuma. Ah, ye tua o ka bosu ni bia no. Enu na ye beti $300 Canadian every month. Sa kakra 12 months, which is 1 year. I didn't promotion pronounce and 1 year ago. Another month cycle, so it's about 13 months. Portia Asare! And your Portia. Portia, I better Portia I to the bottom knee. A better than a Portia I comfort to the bottom knee. A better than a Portia, why I san, why a barawo, why a julo, eh? Portia Asare, yes, da. Portia Asare. Ah! Bra, sister, I said, me who does it, who here. Portia, the woman who never lost in town, the woman who have dignity. Portia, so like musica, and your Portia. Obi name is only Portia, Obi bibi one dance here, Portia, and a Portia GD here, and then me say a bua cantam Portia, so na Portia dear, to be honest. Ah, I been a Portia musica, sir. Portia, who can now? Portia Asare ukunu na ama wani megu asesa no. Yeah! Emma. Portia Asare, is it true? Eya no kura to ajeje amafo sika so do mo kwa Canada. Ajeje sika na Portia ye pa baby aye hu. Ha mama melese. Omo jija amafo sika so do butu kwa sister ba kono auntie ba kono madam no awo. Eh Portia obeto so am na ye sister. Eh na Portia what so am na ye numu o. What so am na ye numu auntie sister. Aha Portia sister we kire wo. Enti ye awo auntie madam. Mistress. No, madam. And no, sister. Portia is sister. Ti Portia, I was also the jama for sika de yifu. Portia Asare nya sada. Wo hia nkwanhia. Portia Asare. Ah! Portia Asare tu the jama for sika sada. He na mo gugu social media ho ne wiase na. Obi ka so betumi adwe sama mo so mo sika koma no. Obi ka so betumi adwe sa. Ana mo threat wo mo tempt wo mo ana. When is the sky born Sam? Connection, I told that me Tomo, Tobento. I told that connection, a Ghana for a better now, Cabacco Pena and the eyes are Portia Asare. Nobody bidding one dance their children, now Cabacco Pena and excuse me. Monday bank holiday. Fiasha bank holiday. Hey, Portia Asare. Me found Kaza who for that we yesterday. Ye power bow di can run who cinema. Ye power bow to me run who a sharp pant and brazier. A jolly swom of free bear man or a Portia Asare. Monkai. Eh, Portia Asare did anything yen no. Portia Asare and anything yen ne. Shia! Na Portia Asare the music area. Why you music so di jane. Connection in our bounce.
connection no na bounce because connection be one me ba obi ba be bo amane ati enya no na ewu ti wan say ya na to dan many ways na akatakura o many way na dey akatakura anyway me pe me look alike na mo am be chia mo ni abegina no ma me di mo no mo ni so mo ni ai say ni do so Ghana pa me do me senai hey Portia Asare dey sign no ti a political mo ma na nyina ho me why mo ma na nyina ho me because connection be one Ghana for ye bete no na connection e collapse eti nipa no introduce Portia Asare na connection no Canada na collapse because Portia wan smart na Portia the better why kromfo e better na Portia ya tutubotom ni e better na Portia why azan e better na Portia why awi anyway to na kokra o we ya many to the did of to na ba to na de na no I had a man over come home to me for hanko I had me my sexy. Portia Asare, you disappoint me rough. Educated woman like you. Oba wa we university. Now money contracted by one kayana. Portia Asare. Be ma sabi ya anum fo anya wi. Sabi Portia. Obe ma ya anum de certificate asa nwura yi. Oso we university. Why university pa? Ghana for the connection ya beti na ewu o me meti we did mi sika na me be so am for me ti ese bra o man na makotua o ti ya ji mi sika di ya ji mi sika di o me last one kra de o ji sika ne bibia ye no o say ne ba yale wo US ne ba ko pentu o abodam cho ko hwe no ene se mi sie se ne na o be ba me ato aso amanim yeah Portia wan ha bedem Portia bedem Portia Asare ubedem because ene sika ho odene I hope say nya be ma na afa na kokoso nyi bebre na no this year so the ukunu kokoso nyi this year de ahoma so say ukunu kokoso nyi this year de ahoma ukunu kokoso nyi atu de ahoma bo e bi anya bra na ene mo nyam too much otu nya sai sign Portia what amunya what abusua ene no say ne Portia Asare si chire mu no na utimu say yes I mean a good deal pa so utimi nya eska no na nka wo koduru honom na wo ye adwuma na wo di tuatua utimi senke good deal but unim nipa etirimu adwen metimu se sankofo na omo beye sa adwuma no na omo kura omo adwen deda se sika omo pa ne de omo beji wo hanom no nti omo nya de omo ji wo Ghana hanom ni wie a enie na so omo nya ni padudu a omo pa does it vanish omo ko unhu omo akira kwan biem se ne ma Linda kan ye no say ye true se Portia Asare so onim hu bia ene also ye den odem efise kasam hu odin wo man mu abusua ahanom eye Skeleton Man TV me say a top for more ye de bebro enti se won subscribe abomodin a subscribe me dasi bebre